Pini labang so video long nali tumpan nak than ponji labang ke non la adhara long insi government hin pen ki tok pondo mate kapiklang pondo labang so hormua puthak sipini nali tumpan nak than pachini ponik po lapen masap sustame la non update adhar update nang ji po lam thistame nali tumpan labang so video long nak than pachini ponik po la sinali tum labang so video abang kicheng pen kijut an lang pon ikon lapen la sonsona berta kilong verja panali tum labang so YouTube channel labang ke kachingon pen subscribe ikon latest subject nali tum kilang long verja pan adung has tami belar jan theglui podas tami nali tum berpon igdernon tangte non ko PC la non Aadhaar card along ke change pondoma labang so hin le non lang ponona lapen chithan ponona lapen Aadhaar ka download je fanali tum uidai.gov.in la official website lo nali tum wang iknang po nali tum a laptop mate ko mobile long stame nali tum uidai.gov.in la putoge ko la lopul nali tum atheng no stame la son interface da na chiklang ekpo la pen non akimi ka download je afan la bang ke nali tum dak option long pon igji option kilong ji la bang ke nali tum screen long thek pon long ikpo ingsi bang ke nali tum dak thek long ji update Aadhaar puthek long ji la pen labang so update Aadhaar long beru te nali tum tak pen service kelong pon ji labang ke check Aadhaar update status la pen update demographics data la son long pon ikpo la pen nali tum ka download ji afan dak screen long thek pon long thu iklang get Aadhaar pun nali tum thek pon long igji labang so dim sin nali tum berik nangpo get Aadhaar long berik det pen afit putho dak login pon dia ekta loading ikpo api cheba Putho da get Aadhaar long berik det penali tum da pen option long pon igji option ke long pon igji mate ke thek pon long ji la bang ke book and appointment la pen la dak pen check status mate Aadhaar status nali tum jongsi akimi ka apply do pulte nali tum dak pen Aadhaar address status ba nali tum check pon ikmelo la pen download ji afan sinon nili na piklang pon ikpo la sinali tum la download Aadhaar long ber pon iknang po download Aadhaar long berik det pena fit nali tum a mobile long stamela son loading dak klang ikpo download Aadhaar long berik det pena fit dak loading ikpo as alom so labang so loading bang dak chonghong ikchet nang lasi puthot dak wang ik elo loading ik pen lasi dak kitok pon mate kethek long ji labang kenang li tum la son lo labang so puthak stame penang an abang phu mate abang fiatum nili phanang kar ju pondo the service will be free of cost till 14 March 2024 an puthot dak update bang pabat pon thu elo jongsi nali tum jongsi update documents update dun example non free of cost mata ki joy penali tum update dun ikme ka update ji afan nali tum la documents labang so update podim nali tum ber igon labang so dim ber iglo pulte dag nali tum screen along thek pon long igji upload documents in support of identity and address free till 14 March 2024 anda apor pipon iglo la silabang so ka update nang ji athe bang la son lo nangli tum jongsi amen arong amen la pen documents nali tum jong sinani kilar do pulotang te mate rong ka prek nali tum kidam do pulotang te kidam mane nali tum ka prek arong sinone do dam lo lason do pulotang te nali tum la bang ke update bang kinang sot lo jong si inglong wed arong si do la pen hadak kido amen la pen akur village arong amen la hay nali tum choklim pulote la bang so update bang nali tum update dun dis tami chok igji lapen labang so puthak bang lalo lapen labang so documents update aputhak tami nili officially nali tumpan nang than puchini pon ekpo la sinon puthot la Aadhaar kimi la non kiwang mi Aadhaar an along bang ingson government hin pen kitok pondo labang so puthak si pini nili especially nali tumhan nam piklang ponji pusi labang so video aputhak bang nili simariklo la sika download ji apan nali tum la download Aadhaar puthek longi labang so dim sinali tum ber ignang po download Aadhaar long ber ik det pena fit nali tum la screen long thek pon long igji Aadhaar number la pen enrollment ID number la pen virtual ID number la ke thom pen nali tum download ikme jong sinali tum ka apply kimilang pulte Aadhaar card ka apply kimi pulte nali tum long acknowledgement aslip long igji mate enrollment number long igji hala bang so enrollment number bang nali tum la bang so dim la enter Aadhaar number podim nali tum ber ignang po
labang so dim ber ignang po la enter 14 digit enrollment number jong si nangli Aadhaar number along se select pulat nali tum Aadhaar number ber pen download ignang po jong si enrollment long se nali tum enrollment ID pen download igji pulat labang so dim nali tum ber ignang po la pen ingsi do lang virtual ID pudui labang so dim la pen nali tum download igji pulat dak ber ignang po la pen nali tum la virtual ID number bange labang so dim ber ignang po la pen enrollment ID pen pulat nali tum la enrollment ID long select igo lapen da 14 digit na litum enrollment ID ber ignang po lapen puthot none Aadhaar number pen download ji pulti na litum la Aadhaar number puthek loin labang so dim si na litum ber ignang po la sinili no na piklang ji afana litum Aadhaar number nili da Aadhaar number pen si ber pon equal lapen apranga process na litum na piklang ekpo Aadhaar number ber igdet pen afin na litum la captcha number bang theklong igji la bang so captcha number bang ke na litum a mobile long stame kaprek igi lapen enter captcha podim ber ignang po lapen send OTP long ber ignang po lapen la bang so Aadhaar card pen kiling a mobile number long OTP dampo hala bang so OTP na litum dak ber ignang po lapen na litum a card bang download ik me po la sini lista me da captcha code ber pen ni send OTP long ber ik po lapen OTP fill up po lapen aprang process puthon na litum pon na piklang pon tu ik po lapen dak OTP stame nang leik elo labang so OTP bang non dak fill up ignang po ka fill up nang ji na litum la screen long tag long ji enter OTP pudu ji labang so dim sina litum OTP na ber ignang po OTP ber igdet pen fit na litum la verify and download podim du ji labang so dim na litum ber ignang po verify and download long ber igdet pen fit puthot dak che download ikpo na litum tag long igji nilina piklang pon ikpo copy son si kitchen man non la new update pen new update wang det la pen nalitum dak thik loin congrats your Aadhaar has been successful downloaded as dak download ik elo Aadhaar la bangke la pen Aadhaar download ik det pen la bang so Aadhaar kang puji afan sta me da example piklang pon iglo jong si nalitum amen jong si full dak kapiklang pon ason Anis Y Kumar la son do pulotang te nalitum la amen first 4 digit la pen nalitum la year of birth la bang nalitum ber ignang po example stame dak piklang pon iglo la ber iglo te la bang so Aadhaar bange chingpu ikpo na si puthot nili na piklang pon ikpo non nili stame ingpu pon ikpo la pen ladak la Aadhaar bang download ik elo labang la hello Aadhaar just now la ka download la si labang so Aadhaar dak open ji afan stame dak password bang kipi kenang sot la sinali tum panili na piklang pon ikpo la screen alon nalitum theklongi la this file is protected mate non password bang ber ignang po password ki ber ponji la bang ke nilista me nalitum hanam piklang pon ik edit la pen nili da password bang ber pon ik ela la pen nili non open pon ik po la pen open that pen fit screen alon nalitum theklongji la hello dak Aadhaar puthot dak nili download ik Aadhaar lo la pen kitchen spawn la bang ke nili no nalitum hanam piklang pon ik po kitchen spawn bang ke nang litum la screen along thek pon long ikji la dak ke tok pondo hindi la pen english pen ta dak ke tok pondo dakitok alam teban lason lo aprang bang kela kitok avis tamila non puthot update akimi bang det pensila bang kitok iglo Aadhaar is proof of identity not of citizenship or date of birth. It shall be used to verification online authentication of scanning of QR code offline XML lasila bang so Aadhaar labang ke proof of labang ke ingsi identity lo citizenship afan bang kali identity not of a citizenship or date of birth fanta labang kali Aadhaar pen bangke lasi lason da government ahin pen da warning ki pipondo mate ki tok pondo labang nalitum download igon la lopul nalitum dak chini ikpo jolason lo la hello ki chance la non kadu ka we Aadhaar long stame la non akimi download lopul nalitum theklongji la bangso ke tok bangke jola lalo lasi pinina piklang ponji abang kala son Aadhaar ko son se ka download nang jima la penon akimi copy si ke chance ma la bang so puthak sinili pini bang nang ke than ponji pusi nali tumhan piklang tan piklang iklo document subject puthak nili pina puthot ka preka video nali tumhan especially nang one pi ikpola sinon bang ke documents update nang jima nang ne la fix bang nili nali tumhan nang than pachini pon ikpono ninin ni thompen pina
le pora wes tame ase pinia video lo mang che than chat ma se pina anding lo la se do mi thak me ka du ka ve karbitis 2.0 youtube channel long ke lagara do an mas tame nilen pen card do to change your